Across students, ex-students naibidi katal boundary khai pele ha. Belai nai sa thok katal boundary khai pi. Naidi. College of borok snu gya haisi. Asa borok rei ta kisa. Ule or jaga hamokhe mark sheet then application kaisa nango chini refund ni bangai te yamo clearance certificate kaisa nango. Then amon xerox khaiye. Xerox खाई गई मारना मैं ना सिस्टम ना एंड अकाउंट एंड एरो सामने खेलना ये आं साइट आंना बोला लाइसेंस खेला चलाई चंबाई Katal ke construction ni tongo sini Holy Cross College ni boundaries bahai tang actually caution deposit money hinke March August thangai manai caution deposit money jeng je admission project jeng romani mono phirok mawani ba kifili mawani hinke then guys application run nango subject in refund of caution money inke bono jeng application chuye submit ta khane ora bisingo tini je clearance certificate kaisa and mark sheet 6 semester ni mark sheet kaisa then te kaisa ka application te kaisa ka ni 6 semester ni mark sheet inke te kaisa passbook nang bo account of amo surang hap khaine o passbook kaisa inke te kaisa inke this certificate ni clearance certificate inke mutai submit khaina inke bo sao March month manai tak inke October month November December January February March thangi ti orang kili manai boni ulong ke nang table beskango ene khai ni bangai inke plane te kaisa ni mark sheet 6 semester di mark sheet bo sista mira submit khai man office that's all total winter collection shop kajak pantaloons one time 너무 하이로스 아주 모락 네, 너무 하이로스 정말 winter collection offer time background ke top 10 section lagi winter collection kayak apa sih Long pen hang Norozat song này là 30 ladies section
deposit. Someone like to have in